one you love is Marakarama toguria kaunti-ini ya Kitui no marathi na mbere kuiba magiukirira honge cia ugitiri kaunti-ini iyo na kinyagia bururi-ini ni kwaga kugitira aikari. Huyu kijana alikuwa na huyo mwenye amekufa. Hii ni risasi mbili iko hapa. We have a problem with people called bandits. Hii serikali tunailipa kodi kama watu wengine, tunaitumikia kama watu wengine. Tunataka usalama Kitui mara moja. Makiaria hindi ya mathiko ma munini wa murutani munene wa thukuru wa Kalambani uria maugite rigakũragwo ni arĩithia ngamĩra aria marahithũkĩra matura mao. Atongoria acio ni mendekithĩtie ikinya rĩa naihenya ritacũkio. Walimu sio wanyama and they are rare species. Hapa tumekuja kuzika mwalimu, mtu si mnyama. Hakuna life which is precious and life which is not precious. We are all equal. Kiumia giki atongoria mbũtũ ya borithi a ũtuĩria na thitango cia mũingĩ nĩ meriga gũcera matũra-inĩ marĩa magũmĩirwo nĩ ũhagũku ũyũ wa ũgitĩri mũhaka-inĩ wa kaunti icio cierĩ, na makiuga ndũgamano ĩyo nĩ ya kĩũteti, ũndũ ũrĩa ũrarakĩte atongoria acio. You know the interior office was there just the other day and they said everything is normal. What is normal there? Wameleta siasa ya uongo kwa sababu hii ngamia yote na minyama ni yao. CI, IG, mlituambia hakuna shida Mudha, mlikuwa Mudha gani? Mlikuwa Mudha gani jana mkituambia hapa hakuna shida yoyote? Ndio wewe watu wamechagua ili ufanye kazi na wapiganie, ni lazima useme ile ya ukweli. Riu marauga nĩ kũrĩ na ikundi cia wĩkinaĩ ireyũmba mwena ũcio makĩenda thirikari ĩtige kunĩra maitho ũgwati ũcio. Lazima usalama upatikane Kitui once and for all. Pali tuko na shida, ukiangalia Ikandani, huko Kalambani, huko Musenge, huko Inyali, hapa ni hapa chini. Engamba, kuko na shida. Ngomeni, kuko na shida. Kaningo, kuko na shida. Mimi mwenyewe nimetembea huko na nimejionea shida. Kũringana na atongoria aya, andũ 20 nĩ makuĩte gũkinyĩria rĩu kumana na mbara ici cia kĩndũrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka arĩithia na arĩmi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.